Allah razı болгон сөз болсо, туура сөз болсо, жакшы сөз болсо, оң периште, жаман сөз болсо, күнөө сөз болсо, ушак болсо, жала болсо, бирөөнү каргаган болсо, бирөөнү сөккөн болсо, жаман сөз болсо, уятсыз сөз болсо, сол периште жазат. Күнөө бунун бардыгы. Демек, ар бир сөз жазылып атат. Эртеге кыямат күнү ар бирибиздин өзүбүздүн китебибиз бар. Атанын китеби өзүнчө, баланын китеби өзүнчө, апасынын китеби өзүнчө, кызынын китеби өзүнчө, күйөөсүнүн китеби өзүнчө, аялынын китеби өзүнчө. Биз эртеге Алла Тааланын алдына барганда өзүбүз бу дүйнөгө кылып амал кылган китептин автору бизбиз. Ар ким өзүнүн жазган китебинин автору өзү болот, өзү окуйт. Эртеге кыямат күнү Алла Таала берет. Сен билесиңби? Мына дептир, мен сага 70 жыл жашоо бердим, 80 жыл жашоо бердим, 50 жыл жашоо бердим, 90 жыл жашоо бердим, бирөөсүнө 40 жыл, эми Алла өзү билет канча кимге берерин. Бирөө ошончо жылдын ичинде канча сөз сүйлөдүң? Канча Алланы разы кыла турган сөз? Алла разы болгон сөз, канча Алла наразы болгон сөз? Канча иш Алла разы болот, канча Алла наразы болот? Китебиңиз өзүңүздүн колуңузда. Периштелер жазып атат. Денебиз күбө, жер күбө, Алла күбө, периштелер күбө, мулардын бардыгында. Эмне үчүн? Исламдын чакыры тазалыкка. Исламдын чакыры чындыкка. Исламдын чакыры адилеттүүлүккө. Исламдын чакыры боорукерликке. Исламдын чакыры ынтымакка. Исламдын чакыры бактылуулукка. Мына ушундай дин алып келди пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Сиздерге бизерге аманат кылып таштады. Мындай касиеттүү, мындай кереметтүү, мындай толук, мындай бактылуу дин жок. Мына ушу ислам динде алхамдулилlah Алла Таала разы болуп бердиби? Биз разы болуп тутунайлы, разы болуп карманайлы, разы болуп ошо ислам менен жашайлы. Ошого иншалла дүйнө кандай болуп кетсин? Алам талкананып бузулуп шайтан болуп кетпейби? Бирок мен бузулбайынчы. Бардыгы бузулсун. Мен оңолоюнчу. Бузулганды карап, мен деле окшоп бузулуп кеткенге шарият уруксат бербейт. Бирөө жаардан таштап атса, бирөө өзүн тандырга таштап атса, мен деле барып тандырга отко таштаймынбы? Жок. Бирөө дозоктун жолуна кетип атса, аркасынан бул деле кетип атат го, мен деле кете берейинби? Бул арак ичип атса, мен деле иче берейин. Бул алдаса, мен деле алдай берейин. Жок. Алла Таалам акыл берди. Эртеге кыямат күнү эсеп китебин алат. Алла Субханаху ва Таала бизерге мүмкүнчүлүк берди. Бул жашоо күн сайын азайып барат го. Жашообуз күн сайын көбөйүп атабы? Узарып атабы? Жок, ар бирибиз ахиретке мусафырбыз. Ахиретке сапар тартып кетип атабыз. Күн сайын жашообуз кыскарып баратат. Күн сайын ахиретке жакындап баратабыз, дүйнөдөн узак болуп кетип атабыз. Бирок дагы эле эсибизге келбей атат. Кой келиңиздер. Демек биринчи баарыбыз иманыбызды, ишенимибизди оңдойлу. Ал кандай? Бардыгы Алладан болот. Алланын каалоосуз махлуктан жаралгандан эч нерсе болбойт. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Биринчи ушул калима, биринчи ушул сөз, биринчи ушул ыйык сөздү бекем кармайлы. Ла илаха. Эч бир жаратуучу жок Алладан башка. Эч бир жаратуучу жок Алладан башка. Эч бир маселени чечүүчү жок Алладан башка. Эч бир өмүр берүүчү, ырыскы берүүчү, бакыт берүүчү, бейишке киргизүүчү Алладан башка эч ким жок тугандар. Ла илаха иллаллах. Алладан үмүттү бекем кармайлы. Алла Тааладан коркуу болсун, Алладан үмүт болсун, Алланы жакшы көрүү болсун, Аллага таянуу болсун, Алланы эстөө болсун. Алла Таалага Алла Субханаху ва Тааладан коркуу болсун. Мына биздин биринчи иманыбыз жүрөгүбүздө ушул. Дайыма тилибизди ушуга көндүрөйлү. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Күн сайын 1000 жолу, 10.000 жолу айтыңыз. Канча жолу айтсаңыз, ошончолук иманыңыз тазаланат. Канча жолу айтсаңыз, ошончолук күнөөлөрүңүз кечирилет. Канча жолу айтсаңыз, ошончолук бейиште дарактар тигилет. Канча жолу айтсаңыз, ошончолук Алланын ыраазычылыгы сизге бейпили түшөт. Канча жолу айтсаңыз, ошончолук кабырыңызга нур толот. Канчалык айтсаңыз, Алла Таала ошончолук бейишиңизде сизге даражаларды көтөрөт. Кайсы сөздөн? Афдал зикр ла илаха иллаллах. Зикирлердин, Алланын эстей турган сөздөрдүн эң абзели, эң улуусу
La ilaha illallah tuğanlar. İkinciden, insanlar menen mamile kılganımızda münözübüzde oңдойлу bizden payda jetsin, ziyan jetpesin. Biz paydalı olup yaşayın. Biz paydalı olup yaşayın. Үйde paydalı olup yaşayın. Үйde paydalı olup yaşayın. Koşunalarga bardığına kanday paydalı menen ziyan jetpesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi ve yadihi." Çınığı Müslüman kim? Anın tilinden, anın kolundan başka Müslümanlar aman bolsa deydi. Aman bolsa deydi. Koşuna boyunca bir aytıp koyayım sizge. Bir Peygamberimizden soradı, bir koşuna aябай көп namaz okuydu eken. Farz namaz, nafilleri dağı var. Oroza da көп tutat eken, sadaka da көп beredi eken. Bir o koşunasın tili menen daima ıza jetkirет eken da. Koşunasın tili menen ıza jetkirет eken. Peygamberimizden soradı, uşunun akıbeti kандай bolat dedi. Peygamber dozoktuk bolat mı? Dozoku barat dedi bunu. Al emi bir koşuna o parzın ile atkarat eken, namazın dele, orozosun dele, андай ele nafil orozolları, nafil namazları, nafil sadakaları dele jok eleken. Bir o koşunası anın tilinden aman eken. Bul kayda barat dedi Peygamberimiz. Beyişke barat dedi. Karаңызчы, koşunaga mamile kılgandı kanday aytты. Şonun üçün inşallah biz үйde dağı en bizden payda ala turgan kim? Bizden ata enebиz, bizden kүйөөбүз, ayalыбыз, bizden bala çakabыз. Oşolarga jakşı söz söylöylü. Oşolarga jakşı münözde boloylü. Sabırдуулукта, кечиримдүүлүктө, göz jumup koyu da. Makul bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisten mınday deydi. İttakil maharim takun a'badan nas. Aram nerselerden saktanınız, siz en ibadat göy adam siz bolasiz. Adamlardan en mıhtı ibadat kılgan, en köp ibadat kılgan, en kıyın ibadat kılgan kim dese siz bolasiz. Kaçan? Siz aram nerseden saktansanız. Tilinizde aram nerseden saktanız. Kulağınızda aram nerseden saktanız. Gözünüzde aram nerseden saktanız. Alkımınızda aram nerseden saktanız. Kolunuzda aram nerseden saktanız. Oyunuzda aram nerseden saktanız. Yüreğinizde aram nerseden saktanız. Putunuzda aram nerseden saktanız. Kıskası aytkanda aram nerseden saktanınız. Siz kanday bolasiz? Allah Taala'nın aldında adamlardan en kıyın ibadat kıluvchi siz bolasiz. En kıyın ibadat köy. İbadat üçün jaralgan elek. Oşul ibadat kılgandın en mıhtısı siz bolasiz. Kaçan siz aram nerseden saktansanız. Biz aram desele çoçko menen arak emes. Namazı taştap koyu bul aram. Namaz okubay koyu aram. Orozo farz uçurunda tutpay koyu aram. Zeket sizge farz berbey koysoңuz aram. Bergeniniz farz ibadat, berbey koysoңuz aram. Çın söylegen bu farz, жалган söylegen aram. Жалган söylegen aram. Uşaktagan birörün ayıbın aytkan aram. Jala japkan, çağımçılık kılgan aram. İki yüzlülük, münafıktık kılgan aram. Tekeverlik, gör albastık bul aram. Aram degen köp eken bu. Uşulardan siz egerde saktansanız, bulga bir tildi ki, emi birönükün uğurdap alıp jeyim, uğurdap alıp içip atam. Je bolboso жалган aytıp alıp aldım, je tartıp aldım, jön ele julup aldım. Uşundaylar var. Jön ele göz aldında ele tartıp algandar var. Reket dep koyup, ne dep koyot misali. Je kebirler bolsa antip göz aldında tartıp alбайт. Тияқты қарап тұрғанда, же байқабай қалғанда, же ұқтап атқанда, же бір жаққа кеткенде уырдап алады. О арам нәрсе болып жатады. Кейде андай қылып айт, алдап алады, қантип, алдап еле алады, мындай деп. Ушылардың бардығы арам, алқым арам болып жатады да. Бұндан сақтан қыла деп атады. Қолуыз таразадан алдағандан сақтасын. Қолуыз біреуге бір зиян жеткіргенден сақтасын. Пұтуыз ұшы біреуге арамға басып барғандан сақтансын. Uyatlı cerlerimiz aram nerseden saktansın. Aram nerseden saktansak Allah'ın aldığında en ibadat göy biz bolat ekenmiz toğan. Bu birinci peygamberimizin nasihatı demek. Gelinizler barız niyet kılaylı, jaşoğuzdan aramdı kuup çıkaylı. Gelinizler niyet kılaylı, kança jaşoğum kaldı Allah bilir. Birok men uşudan keyin
эми жалган сүйлөбөймүн деп Аллага вада берейли. Ушактабаймын, бирөөгө жала жаппайм. Не бала болуп кетсе болуп кетсин. Асманы түшүп кетеби, бирөөнүн айыбын айтпайм. Анан көрөк ушу бирөөнү ушактап келсе, паланча эне мындай, паланчанын кайненеси мындай, паланчанын күйөө баласы мындай, паланчанын келини мындай. Алла хидаят берсин деп коюң, болду. Ал ушакка кирбеңиз. Кайсы нерсе тил менен айткан арамбы, ошону кулак менен уккан дагы арам. Жалганды сүйлөгөн арам, жалганды билип туруп угуп атасыз да, жыргап атасыз. Бул дагы арам. Ушакты айткан арам, ушакты уккан дагы арам. Жаланы айткан арам, жаланы уккан дагы арам. Демек бул нерселерден биз сактанайлы. Биздин жашообуз качан таза болот? Биз ар бир